ndire mukenu tondu ni ndigitwo niki wothe niki kiuru nando especially gikuyu gitu ndirarigwo niki kimaingirite ati mundu ukira urucini uguo aime na kiundu tu kindu gia shaitani kia ngoma aume tu athukirie mundu uyu ngiritwa ate komaid yani akire tu kiundu ambie kwaria kiundu uguo gia ku bring someone down just like that, you know. Yani andu magituika ma celebrate ga hindi ya mundu ena thina, andu ma celebrate hindi ya mundu aragera ruo. That's when they are celebrating. You know, what a society are we living today? What kind of a society is this? Yani goma ekaima na kugugo yani mundu kaima na daimono ciake, because I cannot believe ati goma no yo kayugi ati ni akomirwo nayo, ati ni akomirwo nayo ni Apostle Peter. Me, Apostle Peter is my friend. Apostle Peter is my friend, and I know Apostle Peter. Na dogita ya mundu mugima, but ona mwike ina mundu no kura tumaudo dogera ko notice, but I know Apostle Peter. Juzi tulikuwa na hapa na yeye tuna gogo akaraje twali nake, so ni joy na no ya gokigo gunete tondu nake no mundu rume, but ni joy ona kono akizo no atumia no ti arume, ona kono akizo na kindu kingi no akizo na atumia no ti arume. It is very bad gukorwo we ugithukiria mundu rugiritwa. And I want to tell you, Pastor Ben, maundu mamwe waritie ota ngai uria turaga muoyo oko ni mama heni, you are not going far, you will not go far. No horoyo Apostle Peter ndukautigire haha, usimwachilie andu mekwenda gufundithio. Let others learn from this person. Nigetha wana cio andu na ngomo cio andu menaguo na ucaitani ate mundu arokira uguo kana kiundu ate ni cai wa ngoma, na ndio ndameno cia cai cia ibire ku ndio ndameno cia kurehe cia guthukiria andu maritwa, guthukiria atungatiri, guthukiria micii yene ate ni cai wa ngoma. Iyo ni kiu ni kiundu Saitani arehete ya kurehe andu thi ya gutuma andu magwe. Adrama me biashara-ini, adrama me makanitha-ini, adrama gari kwiyukiria. Saitani arehete kiundu kiu gia kumarehe down, ati ni kiundu gia cai kia ngoma kia Saitani. Na we want to kwenda tunyitane moko tukemere daimono icio ciothe cigoka ikera andu ni cai cirarehe, no ni gukenera irake tondu ndungikena hindi ria mundu uria ungi aragwa, ona ikorwo no korwo we murogi, no we mundu wina ngai, mundu menyete ngai ndungikena hindi ria mundu ungi ekugwa. Especially ingi maraitani andu a kanitha, ingi maraitani andu a Kristiano ati mathia kanitha kadugo ni kanitha cia ngoma kana cia ki ati niyo marakena handu manyitirire mundu ucio hindi ria aragwa mamunyitire na mamwire brother, yes ni uterethete tondu mundu aterethaga mundu ni aterethaga tondu ni mundu ti mundu tahitagia, no ti wega kuhura hi na kumukenerera na kumwanika. It is not acceptable, it is not. Ishetani mewaingia, mwachane nayo, etaneni tigai mitugo yo. Rekei tunyitanirire mundu no rio ngi nyitirira ucio ngi wona akegwa wone na wathe mukore mwire brother handu rathi wega, mwire haha muru wa ithe witu, mwari wa ithe witu handu rathi wega, cia kumwanirira wa muteithia atia, wa mwanika ari wateithika naki cindo ici mwateithika naki ati ni moigwa kaundu ka mundu mukahiuka ihenya ati ni cai cindo Saitani na mugirotoma inyuma gugu kure head or get down to bring others down in the name of chai. Sai so geyero haragania muharagane pio inywe na mutige mitugo yo. Ithu twagire gwakana ati kuninana, twagire gwakana ati kuninana, twagire kuiguanira tha. We must be compassionate with others, my good friends. What does the short have become?
What evil society have you become? Yani nginya tutigete na nginya ite gutiri nginya mundu tari warikaria ku mundu teke tondu toke social media ithuothe riu mukira tatu iganana nginya mundu tari warikaria ku no wari rio ngienda no muci no ena umurume no igwira ngienda ciugo cia hura thoni mukarumana mwekana atia. Shame on you, shame on you. Mukira torio ni shaitani ucio muingirite arohotwo thiini wa ritwa Yesu Kristo wa Nazareth. Ugutiguo mutugo witu ni wa kuiguanira tha. Mutugo witu ni wa kuoya mundu hindi ria aragwa ukamunyitirira ukamwira aca brother karangu niguo kuhana ukira brother we umie ni gukwagira ni ukameru kwirira Bishop Ben yuguthie, you are going far. Not kulingana andu aitu, we are not, hatujafika hapo. Tuache hiyo upuzi na Mungu awasaidie sana. Na inyu mwandu mwaigathenisha inyue dina murota the storm that will hit you, you will always remember. Do good, and that good will come back to you. If you do bad, that bad will come back to you. And never do to anyone whatever you don't want to be done to you. Don't. Tukaneke mundu ratagenda gwiko. Ona ndukaneke mundu. Iyo guo igua na ndugenda gwiko. Ndamuthaitha. Tigaine nyugwika.